Assalamu alaikum dostlar. Bugün 19 yanvar 23 yıl. Hazır qaraqlıq qış. Hazır жүктей тұрған жүкті. Мынау жүкті қарала. Мына жүкті жүктейіз. Анан кейін нарықта тұрған daha bir turban жүктейіз. Шын екеуін жүктеткеніміз болғаны. Мынау жаққа. Мен hazır Michigan'da тұрам. Geçe gelген Michigan'ga. Бұл жүк Агаяға кетеді. 500 kilometrde, kilometrмен айтқанда бол жолменен 300 қанша майл екен. Азыр мо жаққа қара тығылып қалады екен. Азыр мо погрузчикмен жүктеп қоя бастайды. Екеуін жанашарын алдыға жүктеп өле дедім. Арқа жағын ашырып қойса қоқыс дағы дагруз болып қалса аламыз бұйырса. Çoğun pagırışmen çıktı açtılar. İçine 300 kilogramlık o ne turban iç. Yani de 300 lira çıkmadı bir 200 çıksa gerek. Ha narkınlısı olsa bir 400 çıkar. Eko birikten de bir 700 çıksa gerek şimdi bir 600-700 Macar gecikteyiz hazır. Onunla gecikte koyduk. Hemen alıp geleceğiz. Bunu alıp geliyordu. Cıkta otağız. Hazır baylayıp yola çıkağız. Makine cıkta işte. 4 yerden tartı baylap koydum. Kalın bir. Ay kalın. Olğandı bardığı bir 800-900 kilogramday çıkart. Artı boşu buyursa maşına qarab atat. Dispetçiler alsaq jönөйүз. Kettik buyursa. Qaralaç okeanın boyunda ketadi. Okeanın boyunda. Çancap plajlarda hiç kimse yok. Gün soğuk buladı da. Çayda bu yerler tolup ketse gerek. Bakın ertemenki saat 8. 8'e geldim. Açılışına. Çüröz hazır. Onda olgan. Suyun cegine geldiğinde onda neler varken. Paraxottayız, kayık, kater, lotka. Oşundan geldik de kıskas. O yerge çüröz hazır. Onda olgan organizasyon eken. Al suyunu görstem ayağı sonu eken. Bobcat. Allah'dan şuraya atmak. Nake. Şuna dostlar hazır bunu çürüde gitsin. Gittik. Жақын oldu da. Şunun için Batı'ya gelip kaldık. Nake bugün 20 yanvar New York'a жүк aldım New York'a. Nal жерге жүктейді hazır. New York'a кетіп buyursa. Şimdi olған жер жүк çıktı o da. Onda olған. Turbalar eкен ошону наконечниктер окшойт. Нью-Йоркко келип калдык. Нью-Йоркко. Bugün 21 yanvar 23 yıl Atlantic Avenue New York, Brooklyn. Kar yok. Gün bürküyor biraz. Karaba. Ay büyük. Switch'da yolgun. O stansa iPhone'un stansiyası okşaydı. Apple stansiya. Karaba. Hazırlanıyor da onunla gireriz. Nake dostlar, Navol üstüde metro жүрөт. Men bolsa New York'a geldim. Uyga. Maşinan olsa metronun astına. Mına выход. Çıga beriş. Ошонун астына koydum o жерге. Жерге maşinalарды. Koyot negizi. Место жок болуп калат, бирок место таап, ушул жерге түнү келип, жакшына кылып коюп койдум. Турат Наке. Ben bolsa bunun nar жағында жашайм. Бул F-Train, бул мен турган McDonald's Avenue. Бул машина келеткан болса, бул болса Kings Highway. Ошондой Kings Highway деген көчө. Мен болса могу жакта жашайм. Машинаны үй жакка чейин айдап келдим дагы. Монтип жолго коюп койдум. Эртең буюрса, муну жеткирип беребиз.
Hazır olsa dem alış. Men cuma günü Petnisa günü kelgem. Bugün bolsa birinchi gün. Avtobuslar жүрүп атат. Экинчи күнү жеткирип берем. Мынага жүрүп атат селосты сохранности. Азыр калгандарын дагы жүрөт буюрса. Экинчи палет кетти. Мынага турбалар жүрүп баштады. Төрттөн жүрүп алса, ал жака ташып атат. Çoğun turbalarga uçup geldi mine. Bunlar birden taşıydı okşaydım. Dostlar, bağırdığın çürüp verdim. Jada kalsam o cıgaçlarını da жерге çürüp koydum. Hazır mı? Dokumentke kol koydurup otam. İçkere girip pečat bastırış, андай nerseler жоқ mu? Грузчиктер деле kol koyup koyarıp kete veresin. Az jeneriz buyursa. Keyinki jük avtobus. Avtobus jükteyiz. Assalamu alaikum dostlar. Mınдай magazinge geldim. Men hazır avtobus жүктөгөн атам. Avtobusun korpusu. Hazır görөсүңөр, ошону байлаганы шакыл деп коеткан баягы крепление керек экен. Азыр магазинден сатып алабыз. Көрөбүз ошону. Кандайын алдым. Мындай магазин экен. Фаркоптор бар экен. О, тис деп койчулар, билесиңер. Тис. Мына мага алып келди. Мындай болгон креплениялар керек экен. Размери 5.8 eкен да. 5.8 eкен. Ошондон 6 керек экен. Азыр алып барып байлайбыз. Мынакей 6 штукты алдым, 2-2ден экен упаковкада. Баасын карайсыңарбы? $108, 6 цент. $108. Şu болгон 6 штук темир. Мындай болгон фирма экен. Мен жүктөй турган автобусты көрүп атасыңарбы? Ушундай автобус жүктөйм азыр. Тұрған автобустардың мынау жақта екен азыр көресіңер. Мындай автобус жүктейм. Автобустың корпусы. Жерде покраска алып чыгарат окшойт да. Каралы автобустардың кеніне келіп. Once he gets in position, we'll have you roll backward. Okay. Мынакей автобустың астына монда доскаларды коюп, чийилбестик үчүн мындай кусок паластарды коюп атат. Hazır ona артында турган некен ошондо алып келип жүктөйт экен. Мен азыр мына машинаны көргөзөйүн. Chevrolet экен. Меники Remgo. Chevrolet. Жүктөп атат азыр. Кандай байлап атканын көргөзөйүн. Силерге. Yes. Бул James экен, мен Chevrolet окшойтсам James экен. Монда болгон. Оңгарсаңар. Çoğun traktörden görçüyüz modellerdiçi. Sonun kılıp jasap alып da maşinaсын. Olsa kampanyanın atıken. Ayqa jarmaştırıp alыптыр. Mınдай olup жүктөp атат bundağı. Hazır men dagı жүктөp al jagынан tartıp baylayız. Şunday dostlar. Arkasındagı mo aynekter, üyümne, plastikler, üyümne esken bilbedim. Bir palet var eken, arkasında жүктөп tartabız. Мындай гилейген карамен жүктөйт автобустардын мекенине келип калыппыз да. Бул ар бир номери бар экен, бардыгы окшош го. Мына карабайсыңар, 452, мына 433 мына 449. Мага болсо 427 деген жүктөйт экен. Азыр мо алып келип жүктөп башташты. Мынакей мага тийиштүү автобус. Номер 427. Документте да 427 деп турат. Ошону алып кеткенин келдим азыр. Жүктөшүп атышат. Жүктөгөндөн кийин бир жолу байлап туруп, анан кийин көргөзөм кандай байладым экенчи. Мынакей. Жүктөп болду. Анау алдыдагы жүктөгөн автобус кичинерээк автобус экен. Мага чоңураак автобус. Себеби дегенде анын артындагы прицеп экөөсү бирдей эле да. Прицеп бирдей эле, анын автобусу кичинерээк экен да. Менин прицебимен бул ашып калды. Аныкына жетпей калган да. Муну байлай элем. Мынау эмнеси экен билбедим. Каралы. Катты тартып таштаган экен. Ийип жүрүп алайын деп калыптыр. Экөөнү тең. Азыр алмаштырып берип атат башка. Мына жактарын тарттым. Ал жактарын тарттым зыңкыйтачы.
Görünüyor mu? Onda kres kılıp tarttım. Жаңағы алған темірлер мыжыр кететкен да. Шындай, нар жағында тарттым азыр. Мындай еместе қалды. Кішкене. Бұл жағында тарттым. Мінекей. Зыңқ етіп тарттым. Азыр арқасы қалды, арқасы. Мінекей. Бардығын ойдағыдай қылып байладық. Арқасын жылулайын деген кем. Gelip boşurak tartma öylendep gel, iki kürçüğünü almıştırdı. Buna içindeki palas okşaydı, içinden kaptay turgan. Paletki hanı iki yerden tartıp öyle koydum. Buna beçera menden beşikler cüdeydi eken, dağı dili bütpeydi. Buna içine aşıp aldı, böyle koydum. Şunda avtobus keyin. Daha bir maşına geldiler, kaya getip kaldı. Menden beşikler cüdep jantamı böyle alıp bu olsa ben gelgende bunu kopman ki ben bittim Kuday buyursa. Kuday buyursa bittik az cümlesinde. Yoldu boşaltsın gittik. Bugün 25 yanvar 23 yıl. Ertemenki saat 8. Javadat. Bu ştat Virginia. Ben Severine Carolina'ya gitip bıraktım. Severine Carolina. Onda olgan жол жөн ичке болгон. Эки тараптуу жол. Өдөлдү экен да. Жазындасы жакшы, анан кышындасы бир аз опасныйраак жол да булар. Онда ылдый ичесиң, шабылдаган боюнчачы. Анан кийин өдөгө чыгасың кайра. Чыгып туруп кайра ылдый ичесиң ушундай. Мынакей келдик, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр мына келди. Селосты сохранисти дегендей. Gördüңөр мага алып келип тиз таштап турмун, ол жака бирден алып келишип. Азыр эми түшүрүп берейли. Кайгында жүрөт экен, кайгынан чүрөт, ким чүрөт. Автобусты алып кирип бердим, мындай кранмен чүрөт. Ал жака аркасы менен алып кирдим эшиктен. Ал жерде чогултулат экен да. Мына автобустарды карала. Мында ал чогултулат экен. O yaktarda cıyık avtobusları çoğultup koymuştur. Eşikte çoğultkanları da eşikte alıp çıktı hazır. İlk avtobusda alıp çıktı. Ana men girdim. Meni giresin ilk avtobus çıkandan dedi. Hazır. Bunun kararla bir zapçaslar bu yerde çoğultulatken de bu Koreyski Hyundai degen avtobus dep sırtında nazvanyası şunday dep turат, бирок мына жерде мындай болгон автобус экен да. İçlerin, salonların, çoğun avtobus. Onu alacakta da biraz kötürdü. Ben aldık aydap ketip alsam gerek. Hazır kötürdü. Ayağı çoğun zavod. Bu avtobus жаңылы alacaktan uzborkadan çıktı. Çıkıp mı juvadat. Buna ol avtobusdu içine 5-6 avtobus çıkıp alıp test drive kılıp açıp. 5-6 avtobus çıkıp narak kaydap test drive kılıp. Buna ol olsa şunda avtobusdun men alıp kelgen oşun karkastарын жүктөп алып ичкерге алып киреткен. Мынабычы. Şunda болгон аябай чоң баягы чогултуучу склад экен. Шундай достор, мен бошодум. Эми кийинки жүккө кетебиз, Кудай буйрса. Көңүл буруп көрүнгөнүңөр үчүн рахмат. Барыңарга тынч болгула.